Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Insellmilkom eżiz telespettaturi nilqawkom għal programm ieħor int min int. Palma stadrajtu tajjeb il-programm tagħna dejjem nibdew bi-sfida fejn din il-ġimgħa, apparti li se niltaqgħu ma' 3 personalitajiet ġodda, ser ikonna sfida daqsxejn iktar diffiċli minn tas-soltu, però sa nitqu xi ftit ukoll. Iktar tard imbagħad matul il-programm se niltaqgħu mal-attriċi personalità brava ħafna Naomi Said fejn flimkien ma' Majra Bonello ħadu diversi ritratti sabiex jippromovu assoċjazzjoni li għandha x'taqsam ma' klieb uqtates f'Malta, però dan huwa iktar tard fil-programm tagħna. Ħammorru mill-ewwel billi nibdew għal din l-ewwel sfida bqgħu magħna. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it. Everybody's happy when you're doing the job. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Eżis personalitajiet, nilqawkom fil-Belt Valletta, il-belt mimlija storja li ma tonqos minnaħa ta' ħwienet li wkoll jagħmlu parti mill-istorja tal-kummerċ ġewwa l-belt. Għal din l-isfida tridu turu l-ħiliet ta' improvvizzazzjoni u kreattività fl-attijiet tagħkom sabiex tbiegħu l-prodotti li ħajjipprovdi t-tim tagħkom. Għandkom xi prodotti taħt il-mejda li tridu ssibu mod biex tikkonvinċu lin-nies ordinarji li jkunu mexjin qudiemkom biex jixtruhom. Nfakrukom li min jibih l-iktar prodotti jirbaħ l-isfida. Kunu kreattivi, grazzi u x-xorti tajba. Illum sa nagħmel xi ħaġa li qatt m'għamilt f'għumri, nipprova nbeħħ il-ħaxix fil-Belt Valletta. Illum sa nipprova nbeħħ il-ħaxix u l-frott fil-Belt Valletta. Beħ il-frott u l-ħaxix fil-Belt Valletta. Ħanipprova. Inti tgħid mill-ewwel ma da wkoll. Xejra. Banana! Tomorrow, this is slapping love for me. Wanna get out? Kollox. Salatik waħda. Ara x'ġibdilhom senjuri, ara kemm hu friż dal-lumi. Ara daqsxejn għadu usfa, ara għadu naqtaw. Tikom ja senjura. 6 lummijiet 50 cents. U tuħu jaru bħej. Tiddu fużana lummi senjura, bħej ara kemm hu teħx. Tajja farmatten, u ġektu ħallim nġib kazza. Tajja farmatten, tagħmel minn minnek teħx kemm nġib tajba bħej. Ħara, għandek għaz, ħara,
عندك كيسين، عندك تاكل فورم، عندك متطوالي متطول، عندك العصا. كله بشيء من اول كيف رخصني هالبريد 30 سنت. 30 سنت. تعالوا 30 تاخر. اسبتشات البنانا اسبت. اي بقى واحدة هلا. بقى واحدة. بنانا وزوج لومية. طيب هيك. تشرب. تشرب لومية. تنسى. شايف قصير شايف ما ادري شايف اليوم. لا في لومي شايف هيك الباسكت. يلا سنيورة هو يربح 6:45 من سنيورة نص سنة لومي هذه تو جايبه هسه مش مشكلة انت فايت نبيع اللومي هسه مش هيك دقيقو واش كله شريته satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby satisfy me. Satisfy me, baby. It's a groovy night and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Oh yeah, I'm gonna open up your heart and make it satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Għanna u koll il-David Kirkhope. Grazzi ħafna tal-li ġobkom tinaqdu maħna. Mela, l-ewel net ovvjament, xin rajtu l-karta u rajtu l-sfida ta'kom xkella tkun. Xeħsibtu? Għatma konna beħena xej, jien specialment. U għatu hija, mux kollox t-tamil fil-dinja, t-prova tritu. Tonio? Jena l-ħaxix għasab għatma xtrajtu, għasab għara kien beħħejtu. Imma l-kien dik l-sfida għek, kena naċċettaw, għax veru. Morna Pjazza Reġina ma nafux sanamlu, rajna l-basktijiet, ma nafux fihom ġifieri, kulħadd jgħidilna sfida ħafifa ta' ħafifa. Għamad morna hemmhekk triq il-merkanti u beda ħireġ sunnarija u lumi u karfus u kellna nbijawhom. David, l-esperjenza tiegħek? Mien xinqal in-nas nkunu qegħdin nagħmlu mal-ewwel bdejt nikkonfoffa f'moħħi ta' x'ħan nagħmel u x'mhux se nagħmel u x'se nivvinta biex nipprova nbih l-iktar dar ħedulu frott. Imma Fimni, kelli ukoll il-vantaġġ li kont l-aħħar wieħed minnhom, allura kelli iktar ċans naħseb tas se nagħmel u hekk. Pereżempju Joe kien l-ewwel wieħed nissuponi u xi. Allura daqqa waħda sapruħu hemm, tifhimni li tibih daw il-frott. Jiena kont it-tielet vetra qed naħseb ftit iktar. U propju lilek rajnik li ħriġ bi strateġija, mhux vera. Ejju, kelli anka dik l-emme li kien hemm użajta bħala ta' parsi logo u ta' part tal-Megal Organic u dal-affarijiet għamilt marketing strategy isu brand identity ma nafx ma vintajċ insomma. Ekku li l-frott kien ġej mill-Asja, però ħadmet. Ħadmet. U propju dan forsi jista' jkun għax intom kollha atturi. Taħsbu li din il-ħaġa nitkom li intom kelkom id-drama forsi iktar minn ħadd ieħor li id-drama ma tkunx ġo fih? Kontu naħseb iktar konvinċenti lejn in-nies. Jiena naħseb lejnitni li ma nistix minn xej. Ġifieri waqbad mur, niġru wara n-nies, ħaftu minn tala jiġri lemm ukoll. Letejn żgur, bla dubju, kieku ma konċ attur, jien ma konċ nagħmilha. Għax il-drama tejnek tibni dik self-confidence. Bħalmet jiena qatt ma beħħejt ħaxix u frott u naħseb li kieku kont waħdi ma kontx nagħmilha, imma l-fatt li konna tlieta sħabek kienu għajnuna ħafna, ġifieri għamilna ħbib ta' malajra kemm inkun għandna l-ewwel darba. Imma ħassejt li ma kienx daqshekk diffiċli mbagħad. U naħseb li l-isfida rnexxiet għax li kellna beħħejnieh.
David? Anka l-fat forsi li n-nis ġili rawna, speċjalment li il-fat li n-nis kien hemm min beda japproċċjah għax ġili raħija jgħatlu bis. Torju, dik kif ħassejta dak il-ħin meta nisbdew jgħidu l-majsi. Kien hemm min ħadab ċajta, kien hemm min qal mela da antafa mit-televiġin intafa l-biħ il-ħaxix. U kien hemm min laqqas induna li kien hemm il-kamera, jiġifieri ħafna nies laqqas indunaw li hija sfida din. Però naħseb li ħaduha komplew magħna u rajt għamilna offerti fenomenali għax b'ten sens tieħu l-volummijiet u jekk toħu l-volummijiet intuk sonnarija miegħu ġifieri. Fimni ma kienx l-iskop ma kienx li wieħed jaqla l-flus minnhom daw, imma kien sfida u naħseb li sa ċertu punt irnexxielna. Fl-aħħar spiċċajtu ġifieri bla frod biħejtu kollox. Żgur pratikament ftit kien Kien hemm fadal ħafna lumi. Lumi kien hemm lumi. Maluni għax ġab ħafna u fis-sens. Waħna ma konniex qed Tajnihom b'xejn, Tajna ħafna b'xejn, Garani David bil-gidba li kienet jgħid. Ma ħadra. X'kemm garrajni l-lumi. U esperjenzajna wkoll ċertu nies, ċertu nisa kemm jiġġebdu meta jmorru għand tal-ħwien. Interessanti. Mela b'ten sens sajt iħerbu l-ummijiet. U tina 5. Buran tal-grocer, jew għand il-supermarket u xtrihom b'ten sens 5 l-ummijiet. Imma insomma nerġa' ngħid kien sfida għalina bħal speċi ħadni b'ċajta u naħseb il-irnexxiet. Ekku, tikkonsidraw illi forsi bdew bieħu l-ħaxix u titilqu daqsxejn id-drama fil-ġemp illi tibdew tagħmluh bħala xogħol professjonalità u Jiena li żgur li le. Żgur li le. Żgur li le. Ma tarawkomx ġifieri tbieħu l-ħaxix iktar il-qudiem. Żgur li le. Mux rajt l-arani, imma jekk forsi xi darba jnexxi li nsib il-mod kif nagħmel dawn il-megol organic jidru l-marru tajjeb. Supplier mill-Lazja. Supplier mill-Lazja. Forsi tibda. Tajjeb, ħafna jiena verament nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llum, grazzi wkoll tal-li lqajtu l-istedina tagħna u proset. Grazzi lilek. Mela hawnhekk jiena ħnebat lilkom it-telespettaturi għal pawża qasira tal-ikrami, però bqgħu hemmhekk għaliex eżattament wara ser immorru passiġġata ġewwa waħda mill-iktar toroq li huma mimlijin fil-Belt Valletta. Bqgħu magħna. Qabel il-waqfa rajna sfida li saret fil-Belt Valletta u propju sa nibqgħu fil-Belt Kapitali tagħna. Tajjeb li ngħidilkom illi waħda mill-ewwel knejjes illi nbnew f'Malta kienet propju fi strada merkanti. Imbagħad ovvjament inbnew diversi niċċex fejn kienu wkoll minn tal-ewwel illi nbnew ġewwa din l-istess triq. Ħammurru naraw dan il-feature flimkien imbagħad wara nerġgħu niġu hawnhekk lura fl-istudju. Mibnija minn ġentlomi għal ġentlomi. Ġo belt biswar oljin isom tal-ġganti. Ħwienet, bereċ u djar, knejjes, palazzi. Din hija triq blisem Strada Merkanti. Tibda minn fejn il-Knisja tal-Vitorja u l-Berġa ta' Kastilja u tibqa' nieżla sal-Forti Sant'Irmu li spiċċant il-Maltin wara l-Ingliżi. Ġolu Bonello bil-ħanut tal-merċa, għal frott laħam uħut is-suq famuż. Hemm Karmenu bil-ħanut tal-ħelu u hemm Vince li jibdillek il-flus. ċetta qed tiġġebbed għand tal-merċa u Fredu ħaż-żarbun sant l-iskarpan u Doris tibdelliri ma' sterlini u Gianni ma' Katrina għaddej ferħan. Imxew il-Kavallieri u l-Franċiżi, imxew l-Ingliżi u aħna l-Maltin. Din hija triq li rat ħafna kontrasti, il-kbir u żgħir, is-sinjur u l-fqir fejn xulxin.
Filmat verament sabiħ li jfakkarna fl-isbuħija tal-belt kapitali tagħna u veru. Wara din il-waqfa qasira mbagħad se niltaqgħu ma' Naomi Said fejn għandha inizjattiva pjuttost interessanti b'qgħu magħna. F'Malta għandna ħafna organizzazzjonijiet li jipproteġu bosta annimali bħal klieb u l-qtates. Però x'jiġri minn dawn l-annimali meta jiġu abbandonati? Ħanaraw flimkien. L-SPCA hija soċjetà ta' protezzjoni u kura tal-annimali. Ix-xogħol tagħna hawnhekk huwa li niġbru l-klieb u qtates li huma abbandonati fuq barra, jekk ikollhom bżonn xi medikazzjonijiet jew kura ovvjament nagħtuhom, u mbagħad wara nsibulhom home fejn jkunu jistgħu jkomplu jgħixu f'kumplament ta' ħajjithom. L-SPCA m'għandha ebda għajnuna governattiva, id-dħul tagħha jiġi biss minn donazzjonijiet u l-ġenerożità tal-pubbliku meta jibgħatu xi SMSs, jew inkella jiġu hawnhekk l-uffiċċju jagħtu xi donations. Mbagħad nagħmlu fundraising activities darbtejn fis-sena, nagħmlu fiera fis-sajf u fiera fil-Christmas. U għandna żewġ tieħwienet Pause for Cause ta' Sliema u issa ħaniftħu ieħor in-Naxxar. U l-iktar ħaġa importanti li hija korrenti hija l-sponsor dog. Fejn dak li jkun isir membru tal-SPCA, kull ma jħallas €1 fil-ġimgħa li tiġi €52 fis-sena, mhuwiex wisq, u bekk ikun qed jagħti għajnuna biex inkunu nistgħu inkomplu x-xogħol tagħna u hekk nitimgħu il-klieb, nikkurawhom, nieħdu ħsiebhom u fl-istess ħin nagħtuhom l-aħjar ħajja li nistgħu sakemm isibu il-post tagħhom ġewwa d-dar. Naf li il-photoshoot kienet se tkun fuq l-SPCA aċċettajt mill-ewwel għal fatt li ġilli kont mort l-SPCA u naf ix-xogħol importanti li jagħmlu u kont naf li ser nieħu gost ħafna. Il-klieb huma verament friendly u l-atmosfera hija vera ħelwa. Allura lanqas bis-sitta darbtejn.
who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me, who stole a soul from the sun in a world come undone at the seams. Let there be love. Let there be love. I hope the weather is calm as you sail up your heavenly stream, suspended clear in the sky are the words that we sing in our dreams. Let there be love. Let there be love. Let there be love. Importanti ħafna. L-ewwel ħaġa xi jieħdu ssib annimali li huma fil-bżonn u mingħajrhom ma jkun hawn ħadd iżjed li jagħti shelter dawn l-annimali. Imma apparti minn hekk nara importanti ħafna wkoll li ngħinuhom aħna għax ovvjament ma jistgħux jagħmlu dan kollu waħedhom. Shake up your tired eyes, the world is waiting for you. May all your dreaming fill the empty sky. Inizjattiva verament nobli min-naħa ta' dawk in-nies kollha li jagħmlu xogħol volontarju lill-annimali tagħna ġveru sabiex wara kollox ituhom kien. Dawk kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt mal-SPCA tistgħu tagħmlu dan billi titlu fil-paġna tagħhom ta' Facebook billi tiktbu SPCA Malta jew inkella ċemplulhom fuq 2123-4431. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna tislijiet.